Bencau ku dou ke sepi dunia Halo Om John. Halo. Ita ti caum batu calon ro. Nih. Batu si ita calon gratis sarana. Ede taku ngupan haur hamai, waram gratis ren hau ke batu. Tampu saramban sampai secumpu kaina. Ede urusan madda. Pokoknya ita harus nomor 1. Tilua di kelalo bedo ita re. Kanira lombomu papan nama dipromosi kain urusan madda. Piti au di kedudu ita re saya. Piti lu bakala keni. Oh, buah aku piti macaru. Susah di ngupas ya re. Susah romo. Namo dala bomada. Yes. Piti akeru ita. Yes. Santai. Piti ake ke dibeli ke baju ita labo di doa ke ita ke. Tenang, wara si makangango calon ita tonda bomada sarta ijangaku. Ita di molu. Di mangolu. Madam lawau. Babau walis Om John. Gahimu gratis. Salon au. Hah? Calon au kenahu ke hamai gahi banggomi re. Calon mayat. Toba. To piar. Au rawin tak ke ando ke. Oi kako. Hama. Bune habamu. Tahu nih. Ai war sombong gomi hampa bentor waramu. Ai biasa aja keles. Ake da cau nahuren taro wara wati recce angi recce jak nahuren. Samampi adek la awa ombo. Tiwara bunena. Mane ing hat tambat taro waram ro. Bune cara na. Wara ilmuna. Ay nakaringot daw hamay ngupangakan tiri ra. Coma ngam nam karingod daw. Nahor may telepon ba Om John? Oke. Kako. Au kusok din rom daw naham karingod daw ha. Sama lah bapak nek mengupangangola benahong gomir kakoe. Nahom marunco baju. Mane ro mengupangangola benahong gomir kan naho tiba di kunai daw rau. Ge pa di boy kebe ko ha. Mari nguku. Ai badem gomir ngunau.